Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwese bahisemo gukurikira Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njye ugiye kuyakugezaho ndi Claude Hategekimana nk'ibisanzwe. Muri aya makuru nkaba nkuzaniye ingingo zikurikira. Nyuma yaho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se igisirikare cya FARDC cyifashishije abacancuro bivugwa ko ari umutwe wa Wagner ariko bakomoka mu bihugu nka Romania, Hungariya n'ibindi byo ku mugabane w'Uburayi. Aba bacancuro bakaba bahamaze iminsi bafashe igisirikare cya Kongo kurwanya M23. Kuri ubu ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Tshisekedi buravugwaho kuba buri mu yindi diru yo kuba bwazana abandi bacancuro, ariko abangaba ngo bakaba bagomba gukomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Uraza kumenya rero byinshi muri aya makuru. Uyu mutwe w'abacancuro wo muri Amerika y'Amajyepfo Perezida Tshisekedi yifuza kuzana kugira ngo hase umutwe wa M23 nuwuhe, iyi diru ihagaze ite, yatangiye ite, ubundi se igeze hehe kugeza magingaya. Tukiva kuri ingingo kandi turete dukurikizaho indi ngingo bivugwa ko mu gace ka Bweramana byavugwaga ko ngo umutwe wa M23 waba wahakoze avance cyangwa se hari ibice wafashe muri ako gace ka Bweramana, nyuma y'aho abaturage ngo bikanze bumva amasasu n'ibitwaro biremereye bagahunga. Noneho bikaza kuvugwa ko ari M23 yari yakoze avance muri ako gace, ariko societe civile yo ikaba yabivuze mu buryo butandukanye n'ibyatangazwaga n'abaturage barimo bahunga. Uraza kumenya rero uko byagenze, ese M23 yakoze avance muri aka gace ka Bweramana, ese n'iki cyatumye abaturage biruka ku bwinshi bagahunga. Byinshi urabimenya muri aya makuru ngiye kukugezaho. Tukiri muri Kongo kandi uraza kumenya neza abandi basirikare ba South Africa boherejwe n'umuryango wa SADC bongeye kugwa muri iki gihugu nyuma y'abandi babiri bahaguye mu minsi mike ishize. Ubu bakaba baroherejwe, imirambo yabo yaroherejwe mu gihugu cyabo ndetse baramajije gushingurwa. Kuri ubu rero haravugwa abandi basirikare ba South Africa baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni bangahe, baguye he, bapfuye gute? Byinshi uraza kubimenya muri aya makuru. Ikindi kandi muri aya makuru uraza no kumenya undi muvuno Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye gukoresha by'umwihariko ku basirikare buri kohereza mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya M23 mu rwego rwo kubatera morale, dore ko hari benshi bamaze iminsi binubira kujyayo abandi banga. Ubu rero ubutegetsi bwa Gitega cyangwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bukaba bwazanye undi muvuno wo gutera morale cyangwa se wo guha motivation bano basirikare kugira ngo bajye kurwanya M23 ku bwinshi. Byose urabimenya muri aya makuru ngiye kukugezaho. Guverinema ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravugwaho kuba yaragiranye ibiganiro n'umutwe w'abacancuro ba Blackwater kugira ngo aba barwanyi bawo baze kuwufasha guhangana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Blackwater ni umutwe washinzwe n'umucuruzi Eric Prince wahoze ari umusirikare mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi. Uyu mutwe ukunze kuvugwa cyane mu bikorwa by'ubucuruzi butemewe bw'intwaro. Raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasohoye mu mpera z'umwaka ushize ivuga ko hari amakuru yizewe izo mpuguke zifite yuko Prince yagiranye ibiganiro na leta ya Kinshasa yifuza koherereza abacancuro 2500 bo muri Amerika y'Amajyepfo. Iyo raporo ivuga ko ibi biganiro by'impande zombi byabaye rwagati mu mwaka wa 2023, bikaba byari bitezwe ko bigomba gusiga Kivu y'Amajyaruguru yoherejwemo abacancuro bo mu bihugu bya Colombia, Mexique na Argentine. Mu nshingano ngo bagombaga guhabwa nk'uko urubuga Instinct Media rwabitangaje, harimo kubuza M23 kwigarurira uduce twinshi ndetse no gucungira umutekano uduce ducukurwamo amabuye y'agaciro. Mu mwaka ushize Kongo Kinshasa yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu amasezerano y'ubufatanye mu byerekeye amabuye y'agaciro by'umwihariko ubucuruzi bwa zahabu. Aya masezerano afite agaciro kabakaba miliyari 2 z'amadolari, bivugwa ko ari nayo yabaye imbarutso yo kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangire gutekereza ku bacancuro bo mu mutwe wa Blackwater. Mu busanzwe byari byitezwe ko byagombaga kugera muri Nyakanga 2023 abacancuro ba mbere babarirwa muri 250 bamaze kugera muri Kongo. Ibirenze ibyo ngo Eric Prince yari yatangiye gukusanya ibimenyetso bigaragaza imikorere y'ingabo zo muri Loni
ziri mu butumwa bwa MONUSCO mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo gutuma ziva muri Kongo. Impuguke za Loni muri raporo yazo zivuga ko ibiganiro hagati ya Prince na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahagaze nubwo bitazwi neza niba byarahagaze burundu. Izindi ngingo z'ingenzi zirimo igihe nyacyo byatangiriye, uko abacancuro bari guhabwa intwaro, niba bari kugira uruhare mu bitero bigabwa kuri ya 23 ndetse no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragize uruhare mu biganiro nazo ntizisobanurwe neza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize igitekerezo cyo kwitabaza aba bacancuro mu gihe imaze igihe yaranitabaje abandi bo muri Romania bo mu mutwe witwa LARF washinzwe n'uwitwa Horatius Potra. Mu kwezi gushize guverinoma ya Romania yatangaje ko babiri muri aba bacancuro bishwe na M23, ndetse uyu mutwe nawo waje kwemeza ko wabishe. Nuko bimeze rero, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikavugwa ko iri muri deal yo kuzana aba bacancuro bandi bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bavuye muri Colombia, Mexique na Argentine nk'uko nabikubwiye, ndetse iyi deal bikavugwa ko ishobora kuba iri gukorwa mu ibanga nk'uko tubikesha urubuga nakubwiye haruguru. Tukiva kuri iyi nkuru rero, reka aya makuru tuyakomereze mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya FARDC nabo bafatanyije. Ubu ngubu abaturage bo muri Bweramana bakaba bikanze M23 bahunga amasigamana, none aka gace ka Bweramana kabereye aho abaturage bose bakaba bagahunze. Iyi nkuru rero ikaba iteye itya nk'uko tubikesha ikinyamakuru East Info Net gikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ku mugoroba kuri uyu wa mbere Werurwe 2024 hadutse ibihuha bivuga ko M23 yaba igiye kwigarurira agace ka Bweramana n'ibindi bice biyegereye byo muri Masisi, bituma abaturage bose bahunga berekeza muri Minova na Kalungu mu Kivu y'Amajyepfo. Ibi byabaye bikaba bikekwa ko byakozwe n'abasirikare bo mu ngabo za leta barashe amasasu menshi bashaka gutera ubwoba abaturage bo muri uyu mujyi muto wa Bweramana kugira ngo babone uko bisahurira. Ibyo byose ngo byatangiriye mu gace ka Nyabibale, ahavugiye amasasu menshi yavugiye. Aha hakaba ari mu kilometero kimwe uvuye i Bweramana. Abaturage bo mu gace ka Bweramana bakimara kumva amasasu yaturukaga i Nyabibare bahise batangira kwiruka kibuno mpamaguru berekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ni igikorwa cyatangiye hagana saa 12 z'umugoroba wo kuri uyu wa mbere Werurwe 2024 kugeza na n'ubu umutwe w'inyeshyamba wa 23 ntacyo urabivugaho. Ariko aba baturage bahunze bavuga ko cyangwa se bumvisha urufaya rw'amasasu menshi, noneho bikanga ko ari ibitero simusiga M23 igabye muri ako gace, bituma bahunga kugeza na n'ubu ntibaragaruka. Icyokoze hari amakuru avuga ko aka gace ka Bweramana kugeza ubu kakiri kumvikanamo amasasu, nuko nguko aho Bweramana byifashe. Tukiri kwa aya makuru y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, nuko ubu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyashinje umutwe wa M23 kurasa ibisatsi 10 ku mujyi wa Sake mu rwego rwo kubuza abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bifite abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeramo. Kuwa gatanu tariki ya mbere Werurwe nibwo abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo, Tanzania, Uburundi na Malawi basuye uduce tumaze iminsi tuberamo imirwano ya M23 na FARDC Isake. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yavuze ko mbere yuko aba basirikare bagera muri utwo duce M23 yaturashemo ibisasu bigera muri 5 mu rwego rwo kubakumira kutugeramo. Mugenzi we uvugira FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko we yavuze ko ibi bisasu byarashwe bibarirwa mu 10, ariko ko bitigeze bikumira bariya basirikare ku Gisake. FARDC ntiyigeze itangaza niba ibyo bisasu hari uwo byaba byarakomerekeje. Aba bakuru b'ingabo z'ibi bihugu bifite abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basuye uduce tumaze iminsi tuberamo imirwano nyuma yo gukorera inama mu mujyi wa Goma, nk'uko nabikugejejeho mu nkuru yacu yo ku munsi w'ejo. Mu ngingo z'aya makuru nari nakubwiye ko ndakugezaho abandi basirikare ba South Africa bongeye kugwa ku butaka
butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'abandi babiri baheruka kuhapfira mu minsi ishize. Aba basirikare se bo noneho bakaba bazize iki? Igisirikare cya Afurika y'Epfo SANADEF cyatangaje ko abandi basirikare babiri bacyo bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kurasana ubwabo. SANADEF mu itangazo yasohoye yasobanuye ko byabaye ubwo umwe muri abo yarasaga mugenzi we akamwica akoresheje imbunda y'akazi mbere yo guhindukiza imbunda nawe agahita yirasa mu cyico. Igisirikare cya Afurika y'Epfo ntikigeze gisobanura icyatumye abasirikare bacyo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubiranamo kugeza barasanye. SANADEF mu itangazo ryayo cyakora yavuze ko nyuma y'uko bari abasirikare bicanye yahise itangiza iperereza, inasobanura kandi ko aba basirikare bayo bapfiriye muri Kongo ari abari bagize umutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kuhagarura amahoro n'umutekano babarizwa mu mutwe uzwi nka MONUSCO. Afurika y'Epfo isanzwe inafite muri Kivu y'Amajyaruguru abasirikare babarirwa mu 2900 yoherejeyo mu butumwa bwa SADC bwo kurwanya umutwe wa M23 buzwi nka SAMIDRC. Igisirikare cy'iki gihugu mu kwezi gushize cyatangaje ko babiri muri abo basirikare bishwe nyuma y'uko ibirindiro barimo birashwemo igisasu nabo bikekwa ko ari abarwanyi ba M23. Mbere y'uko rero tunyarukira ku nkuru ivuga undi muvuno mushyashya ubungubu wazanywe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi mu rwego rwo gutera akanyabugabo abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bagaragaza ko badashaka kujya kurwanya M23. Reka tubanze tunyarukire ku bushakashatsi bugaragaza ko ibihugu bya Afurika ari byo byihishemo umubare munini w'abakurikiranyweho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni mu gihe leta ikomeje kunoza imikoranire n'ibyo bihugu mu gukurikirana abakekwaho ibyo byaha bya jenoside yakorewe abatutsi bakomeje kwihishamo. Byagarutsweho kuri uyu wa gatanu mu biganiro abayobozi muri Minisiteri y'Ubutabera bagiranye na Sena ku mbogamizi zikiri mu kugeza abakekwaho jenoside imbere y'ubutabera. Minisiteri y'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr. Ugirashebuje Emmanuel yagaragaje ko hari intambwe imaze guterwa mu kuzamura ubushake bwa politike n'imikoranire hagati y'ibi bihugu kugira ngo ababihungiyemo bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 mu Rwanda bashigirizwe ubutabera. Ubushake buke bwa politike niyo nzitizi yakomeje kugaragazwa mu gukurikirana abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse ibihugu bya Afurika nibyo byihishemo umubare munini w'ababihungiyemo nyuma yo gukora iki cyaha mu Rwanda. Senateri Havugimana Emmanuel yavuze ko kuba bamwe bagikingirwa ikibaba ari ikintu cyari gikwiye guhagurukirwa ku rwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Senateri Mureshya Nkwano Marie Rose we avuga ko uyu mubare munini w'abihishe mu bihugu byo hanze by'umwihariko mu karere u Rwanda ruherereyemo ari kimwe mu bibangamiye urugendo rwo kurandura ingengabitekerezo ya jenoside. U Rwanda rwasinyanye amasezerano yo kohererezanya abanyabyaha n'ibihugu bigera kuri 13 mu myaka itandukanye. Bigaragazwa ko hari amasezerano akwiye kuvugururwa kuko yasinywe kera nk'ayo u Rwanda rwagiranye na Tanzania mu mwaka w'1965 igihe jenoside yakorewe abatutsi yari itaraba. Abasenateri bavuga ko ikibazo cyaba kihishiye hirya no hino ku isi bakekwaho uruhare muri jenoside bidakwiye kugira urwego runaka giharirwa. Murangwa Ndangiza Hadija ukuriye komisiyo ya Sena y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano yagaragaje ko n'abanyarwanda bagira uruhare mu gutanga amakuru ku bakekwaho ibyaha kuko yashingirwaho mu kubashyikiriza ubutabera. Kuva mu mwaka w'2007 u Rwanda rumaze gutanga inyandiko 1149 zo guta muri yombi abakekwaho ibyaha mu bihugu bigera kuri 33. Abantu 30 nibo rwohererejwe mu gihe 29 baciriwe imanza n'ibihugu byari bibacumbikiye. Abagera ku 1942 baracyari hanze, harimo n'abari mu bihugu bitazwi. Minisitiri Ugirashebuje avuga ko ibi bishobora kwihutisha inzira yo gufata abakekwaho ibyaha bakoreye mu Rwanda no kubashyikiriza ubutabera. Nuko iyi nkuru ihagaze, reka noneho duhite tunyarukira kuri wa muvuno wa Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha kugira ngo atere akanyabugabo cyangwa se yongerere motivation ingabo z'u Burundi zikomeje kugaragaza ko zitifuza kujya guhangana na M23. Iyi nkuru ikaba iteye iki?
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahinduye umuvuno kugira ngo abasirikare bemere kujya kurwanya M23. Amakuru aravuga ko abayobozi b'u Burundi biyemeje kongeza umushahara abasirikare babo kugira ngo abanze kurwana na M23 bisubireho berekeze ku rugamba muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bivuzwe nyuma y'uko umugaba w'ingabo z'u Burundi amaze iminsi Goma, aho yagiye guhurira na bagenzi be bafite ingabo muri Kongo kuri gahunda yo guhangana na M23. Abasirikare barenga 240 barafunzwe bazira kwanga kujya ku rugamba rwo guhangana na M23, gusa ngo hari benshi cyane biyemeje ko batazajyayo, ariyo mpamvu leta ishaka kubongerera amafaranga ngo irebe ko bisubiraho. Havuzwe ko M23 yarashe cyane ingabo z'u Burundi inafata benshi impiri, ariko igisirikare cy'u Burundi ntacyo kirakora ngo gifunguze abafunzwe. M23 yagaragaje kenshi abasirikare b'u Burundi yafashe, gusa ngo ntabwo leta yigeze yemera kujya mu biganiro n'uyu mutwe ngo bafungurwe. Perezida Ndayishimiye ashinjwa ko atigeze acibwa intege nuko hari abasirikare be bari mu maboko ya M23, ahubwo we akomeza kohereza abandi. Benshi mu basirikare b'u Burundi banze kujya ku rugamba kubera ko babona nta shingiro rufite, ndetse ngo hari abibaza uko bizagendekera nibafatwa, kuko ngo leta yabo nta bushake igaragaza mu kubafunguza. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yagiriye uruzinduko rw'akazi muri Kongo, aje gusura ingabo z'abarundi no kubatera akanyabugabo. Nuko bimeze rero, ubu leta y'u Burundi ikaba yiyemeje kongerera bano basirikare umushahara cyangwa se motivation kugira ngo noneho bajye kurwanya M23, nyuma yaho benshi bagaragaje ko nta bushake bafite bwo kujyayo. Abandi nkuko nabikubwiye bakaba bamaze igihe bafunzwe, nabo baranze kurwanya M23. N'uwo muvuno mushyashya ubutegetsi bw'u Burundi bwazanye kuri iyi nshuro. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru narimbazaniye, ndi Claude Hategekimana. Caho dusubire mu makuru yacu y'ubutaha. Mbasaba gukora like, share, subscribe kugira ngo ayo makuru yacu ajye abagereraho igihe.